Balik mga kapuso sa GMA Regional TV Live gikan sa bugat-bugat nga diskusyon kaganiha. Anita sa pampagaan og hinamis matud pa. Makauban ato karong buntaga ang giila nga Chocolate Queen sa Sugbo. Atong kumustahon na yang ECQ Diaries karong panahon na. Good morning ug welcome to the program, Ma'am Raquel Choa. Mayo buntag, Nico. Good morning, Ma'am Raquel. Kumusta? Kumusta ang mga panghitabo karong panahon na sa ECQ? So it's a very, in the positive side, really, I enjoy, knowing my children, their individualities, sa tagsa nila kina Iyang. And of course, I discover more strengths and the weakness of the children. So because of course they're part of the team, especially as a chocolate queen, it is part of her life as a mother of 8. So yeah, Nico. How is it like, Ma'am Raquel, as a mother of 8, ang adlaw-adlaw ninyo, doon na ba kay andamon nga lain mga buluhaton, binuhatan, para malingaw sa mga bata everyday, samtang naka-ECQ ta? Sobra pas kalingawan niko. Tungod sa, of course, given nga wala man yun kay trabahan sino. So, since of course the business continue kay we start at home, and of course especially ang atong production naman sa Panimalay. So, matag-adlaw kung unsay needs sa market, like for example, kung cake, so everyone will have a role to play. Kung unsay ors, so mo yung i-address, like the bread, we develop panbisal, panbisaya. So, whatever the need of the customers, of the clients, so mo na atong pagkabuhatan. So, lingaw yung kay Nico, kay ang kusina na mo, magawas man, masulod man. So, mag-garden man or ma-indoor man, kusina paghihapon. So, enjoy lagi kayo. Daghan gibuhat ang mga bata. Tawa man sa trabahante. Na-ECQ mawala, kami tanan o mga bata pa, kitchen is their playground. So, mutabang sila in a sense kay, of course, part naman sa mong kinabuhi. Na mag-bake o maghimog chocolate. So, si Jonathan magaling o kakao, si Hannah mag-bake. So, kung unsay need, unsay necessity, kana mo ipagabuhaton. Ang uban, Ma'am Raquel, karong panahon na murag na mga realizations po ba? Mga kaniadto, wala hatagi og importansya gibugaton. Ikaw, Ma'am, unsa may mga matawag nato mga taken for granted blessings nga naka-appreciate ka karong panahon na? So, inseparable man gud Nico ang chocolate journey nako as a mother. So, medyo wala kayo ko nakita kana lang tingaling kanilang tingaling do kagagmay na ako labi na si JP o si Angeli na there are duwa ako'y time to let's see ng more on this task to talk with them kay gagmay man sila susunod-sunod na lang sa ati nila, but then karon is like makita yun ako in every movement. So, yung detalye sa characteristics, sa attitudes. Gikan sa pamilya, Ma'am, arita sa imong passion, karong panahon sa ECQ, kumusta ang Chocolate Queen? Well, of course, ECQ, it gives me more time to do the business planning and revisiting the vision and the mission of the company. So, I think it helps me a lot because it gives me focus and more time. Kaya wala may gawas-gawas. Coming from you, Ma'am, message nimo sa publiko o unsa poy what's next for the Chocolate Queen? Unsa imong angayang atangan? Laban lang nito. So the whole message here is like laban lang. Coping up is part of life. If there's a success, there's a struggle. So there's think in advance coping up. So we need to cope up, and coping up is part of life. So I think it's like sustainable. So yeah. Laban lang. In short, coping up is laban lang. Walang bibiteo. Laban lang o of course, puna na tog chocolates, Ma'am, para mas mugaan ang pamati, di ba? Alright, daghan kay salamat. Very insightful o makalingaw nga interview karong buntaga. Ang Chocolate Queen sa Sugbo, Ma'am Raquel Choa. Thank you so much for your time, Ma'am. Thank you, Nico. Thank you, GMA7. Thank you. Thank you and see you during better days, Ma'am Raquel. Pohon.